Pinarning samai birta ke than pon jibang nili jit kramsa lase non birta thepi langpon sinang. Karbi long charai kom jia phan thang ni pha ingkora chogorni ka chi songpon along ki ongdung karbi ratunga chitodun pe jia phan ka cha mai phu pen ka chunu ripon. Habjan pen daldali ada ka cheleng thora tobar prab jin ben Karbi long Thomas Council tum pen ka salam pi pon jia phan si abhare VDC chairman Dilip Singh B pen ka chunu ripon. Bizuli pen kai phulang su ka cheleng thora tobar art of living atum pen ka salam pi pon thega pot rongara tum pen ka churu pa jirpon. Non birta puthot ang ton pen langpon sina. Thang ni pha engkora phoni kacha mai phu Samson ing ti pen thareng ke mai ka ni pon. Karbi long le charai kom nang ji pu pen si PJR Bizra long aron repen ke du tu phan thale vek nang si pu pen si party thorom lapen songlam chi pu pi pen si Karbi tangti Karbi pu si Karbi ara tum thurpak pen si chi songpon lo lapen KCC atum pen smi PJR Bizra long aron repen ke du tu phan thale pon pu si kedam tang surhinia engkora pli thang ni pha engkoi ani ans lamrai smi ding pon lo labang so lamrai ke deng pon ningkan si chokdet apis tabi non anta examri son si thekon longlang lasi PJR Bizra lam puthak pen chenglok Karbi long de ke charai kom thek chia phan pusi thang ni pha engkora throk ani KCC don rialong kache songa sai deng ponji labang so kache song pon along ski party dhrom lapan songalam chi pu pi pin pen Karbi tangti Karbi pu athepi en ponsi Karbi rar ke duan sami ke chitodun pe jia phan si kacha mai pu Samson ing ti pen chuni ripon long le philang a hin ka chi song pinang an a song chilang pet penang chi song bom wang bom lo lasi nili pini ladak pen nili tum labang so Karbiang long along ke do pen ke thek long non sitami tum along nang ke lang pen a hok lo nili tum adim mo paklang po lang dam lo a hok ta hok lo Karbi along le parok tum si do pithib lo lasi labang so along abang si pini sitame labang so adim aklong pen nili tum rada phan ka pachini nang ko ka bangke nili tum office along labang so ritar le pe mesi ko mat amen pen ko masika chuyo ladak alam do pika po sinil tu men adim aklong bang pe piklang ke delo sitame labang so ni tum ta ninga yang ya sentiment do ko po si nili tum ladak pen Karbiang long arada to phan ka pachini kang tunga bangke pinapa por sitame da council get along council get adung along labang sulong le philang alam ki aputhak lapen ajir kiding klui ningkan isi lo keletang West Karbiang long along philang pi along PJR VJR alam aputhak pinang ana Karbi atum areng sulong long le philang ajoy ni labang so ajoy ni council atum ta hok lo mithang Karbiang long along le philang lo pura halabang so a hot song chipupe dhorom chipupe pangrum pet si council atum kejalin bang atum alang letum rada phan chak lo jumi sian alam si chak lo siama ke hai ma che lang chipulo je ne ke chak tang lo te claim vek chi po la pen claim da claim po pu selang letum lap che chak lo bon ta me ningkan si par i crack lo ningkan si bang lit i plot lo bon ta labang so ke claim ji amoton non anta thang ta rada phan ke pachini ang theka ve la pen ke claim ji ang theka ve a jok pinap ai inquire truck por phai kep pen haladak labang so PJR VJR chot kalilon non ke Karbiang long east west Karbiang long along le phelang aputhak haladak ka chisong pedoji laposi solangdo Karbiara da tum sitame tong sekot pen methang khei ka ching hon lapen methang along le phelang ka chirai komji lapen methang along ri ka ching hon abang phu bang phido an ilitum apor chipi pen haladak adim aklong ke hot adim chitong dun si ilitum Karbi atum ta methang along le phelang ke netum parok a homa phan pi thek the lapen aron nang ke tok pi dak je tribal areas along non tribal atuma phan long le pek un e lapen alang le tum phan pota hodai un e lapen haladak dis ta melang le tum phan pi un e ake tok dak ateng pen ke tok dak ateng pen ke tok pe mi ateng pen council atum labang so ateng aron chi ot thip nang ji pura labang so akachi song pinap ni phaing kora truck dipu council get atheng no along council ke jake theke ding dom phan ka chuning ri so dak pen ka chuning ri ji aphan thik lo laposi pini nili hin pen setame solang dok Karbiara da phan nili tum anud phan than pe chiniun elo lapen nili tum song chipu pe
la pen thorom alam van nang ne pu pen si Karbi Anglong Karbi akhei po akamat tha pen le ilitum chit rap chitolo nang la pen labang so ke chi song pen je council atum sitame anu chiden nang po la pen council atum aron repen aki dua tumaphan aron repen pota ki pi atumaphan sitame aron chi langsi laki alang tumaphan cancellation nang po lapen non iprang atumabangke ilitung kachirok tokpen Karbi Anglong atok anu ke do lapen especially lake border ke do akarbi tumaphan pota pi et nangji adom tin sitame non ke pota chilong nang po lapen mithang along le jitu parok ahom atum nangki chirai pi et along le bang puthot Karbi atum ilitum chilong thunang po pula bang so akachi song along bangke penap abangke kachitong peji phansi nili hin benta chuning ridulo lasila Karbi Long tamas council ki sixel alongri labang so longri ki tribal tamate inglong aso khai tumasi panong pichot laban ki inglong aso khai kali dera tumbang ki longli sami chonam longli pusi ke tok dak dukoglu ke tok dak dukok pu wai fit sami Karbi Long tamas council CM Dr. Tram Long ha abidisar inut ke thek reser abang phu bang Elvin Teron abang Karbi Long tamas council CM Dr. Tram Long hang public interactions amailong inglong aso khai kali dera tum longli nam longli pu ke tok avi pu kaning jide da puthak sami katsa mai phu pen sami ningduk chipaklang pon Elvin Teron bang ke thek reset ta hai boy fit sami alang liki nupak bana son si nang bandel lo nupak ban ke ang rubang englo potang ti ajar size tami choklem inolo lapen ki rirsta chopan inolo Elvin Teron ki si nupak bana son si nang bandel lo lap so nupak bana phan ki CM Dr. Tram Rong hang si abi thon chok cholo lasi labang so nupak ban ki thang nara size ta claim i pon thek thilo lasi radamai pilong lapun son kining je taba puthak bang ki ning tuglu posi katsa mai pu samson engti pen phanenge thinu ning je pon tribal belt and blocks lake dake protected area pusi ha aprang pen sitami ili tumaphan ke ithik pilo lasi ladak akitok jirdo lasahalang atum bangke langnon la pen rada tum sitami non pangke chini nang po ahok peda bangke ili tum chirok tok nang po awareness nang po lasi ladak aron ke tok do Karbi Anglong Land and Revenue Rules 1951 latame rada tum porhi non ladak kupisi ke tok ma ake tok bangke pilong le pusi ke tok dake pilong pu ke tok te sitame ithe alam non hejong nang litum media pen ke thek long ba interaction program along thek ser bangphu Elvin Teron asang ho alang likaning jedo Karbi Anglong CAM advisor bang ladake parok aphan pilong le non tribal phan jor long le pu ake tok ave pu la salang le thek sera bang le ke tok abang do ke tok do lora phile hala ke tok ave pin alam si rat aphan ke paklem toy alang like komat lo Karbi asongjalo Karbi asongjalo te alang like tok te sita me Karbi Anglong ke nang tu nang klem long le pusikan ningi nang yabang phumat tila dasi Elvin tok anga phian ta je parok aphan to pilong le non tribal aphan dak long le hodai long le pukot dak lo ke tok puse alang likani je tok te sita me alang li Karbi asongja Karbi hang ching hon le putang te alang le la pusona lamang ni je det nang je ese rada tum nona poro bangke nang le tum ningkan kep ingkoi thong kep lo rada phan ka chubai athelang le ki SGC a leader nasi alang li phan isi ki puji bangke kang botang anu pak lo lage anu pak bang repik ta hai de SGC a hot ke alang le ki inut lo sita kang botang anu pak lo dona tum lake Elvin Teron thek ser thai me nili non pini bihek ta melang phan pu det po nang li kang botang anu pak lo ang ru bang tang anu pak lo non ke la si ningkan kebing ko ne ningkan thong kem ni ingbo chok anu pak si council tum long thu lo ama aso proyamat JCM sa abi thon lo sita kang botang anu pak aprang arule re sita anu pak ingbo chok phite mamor ke dhuri tang ke kam sulile ili tum richu pani no donatu richu pani no akam se avelu lan se lang le phan pu det nang kok la si la puson rada phan la puson ke than bang ke hengno la si la daga bang ke kedam tang thang ni pha engkora pliani dhonsuri MSC consent ke parpan habjan pen daldali wo phongtimung arong ka cheleng atowar kalvar kheno parpika jokpen si wo phongtimung rong asar SGB doloi timung rong asor mohant lekthi
kania rong pi atum amit thang akhidat chirung cherek pensi labang so kalawar ti slampon lo lapuson apora hut dhonsri consensi abarim vidisia chairman Dilip Singh be humdidam si Karbi Longri Abirta Council Siam Dr. Turam Rong Hang pen prabjin pe labang so towar lapen kalwar ka slampon je phant alangli hin pen chuni ripon Nili pini tuning di tunji Karbi Anglong Autonomous Council CM Chief Executive Member ake hai Dr. Turam Hang Sar Fan tuning di le thot lo nili afrang na than ni lo lasi nono bangke nili le thang masi adim long doi lo lasi prabjin pe labang so towar lapen ke lada la so karvar prabjin pe nang bona PG phansin nili hin pen tuning di dun lo rong rubolong acara sai mu kaching thura sai le klempon ji pu boy fit sami rong angkang long sami kitam ki bang kacheleng thor towar bang ki mi seven akenang sodlo jongsi towar hindu lapen ratum kitam ki bang ki chung phan du kok li putang ti rong along acar kaching thura sai mu le klempon ji pu boy fit sami ketikup do vekpo lapuson thak thak si Durbagri MSC consensi ki parlopon bijuli pen kai pholang su kacheleng thora towar khinu par pi ka choksi rada tumaphan acar kaching thura sai mu le ki klempon ji pensta ketikup du kok li tilu labang su ki sunga puthak si Art of Living Executive a member Mohan Taropen labang so kisung aputhak chini pa Messi labang so towar ka slampon je phan siding ponlo labang so towar ka slampon phan GCB pen panini a farmant lapen rongara tumta chitudun pak si labang so towar sami chi slampon lo lapen Art of Living Executive a member Mohan Taropen ani ke meben rar tum phan pusont towar ka slampolong ka chrap chitudun thega pot si bijuli pen kai pholang su Turu det pena pi puthon nili Art of Living alang li tum han churu ang tu alang li rat phan ni tum han par jusi pini rat asai ke deng do pu pen nili tum ta ninga klong ning samjin pe tum ta chitu dun silon nili tum sai deng bom lo jo la pen la bang so towar la bang so leng long itu long dili terang rong putapu langkang thai putapu la so leng kakojan bridge adung ladak chuning ta cheklo jon kang thim gari motor chela dun e la pen ladak school ki dun ra phaida do pik la school ki dun so mars ta me bicycle ponun e bike ta ponun e jala sona ki sung chetong nang posi pining bang ani tum la Art of Living tum nili tum phan now organize pen ni tum ta cherap che tudun ji phaning hang si to da pa por ni tum doan mina asai chi ukang si la da ra da sai along ni tum na ki tudun lo la si churu par lo la sona thak itum phan ra da phanang pang ri mate la sona organize Art of Living phan ta anso se kurwang thu alang ni tum ta anso se che the pa ding thura ra phan la son ka cherap ke chitu ang deng ni tum phanang ge wan pvr ji phan sinili ning the pon lo la pen pherang ke butung du mata alang li tum pini la bang su alang li tum hoi pen media long ansi alang li tum ta ni li tum e rat ka chitu la bang so lam bu thak paklang pon pu busi nilam the tami pithi hek pen alang li tum ang no jai pon lo kardom o a hok lo nili tum ke rada sai long ke kaite ta kachera bi phaning hang yong si la son program ni tum har organize bom pulote ni tum ta un an ke chebor idunji lapen mena long ri ke misen ye phangke nili thangna ta dak ke kham khedu na we nili tum hin banke ko masi dak ni tum phanang ke rap ke wangi ma bang ni tum bang ke welcome lo pini rong ko na rat si pini dak ni tum rong thompli ke che par judo up to dhorok kanya teron to long dili lan si chipar julo tami wang pet pelang non ko ke pina bang wang pet hai lo pini ke rong thom bak si dulang rong pholu di o rong phorat dulut na pini bang ke si pina bang ke dutu uta hai pini aro bang ke la langkang thai terang rong tapu long dili terang rong tapu la pendun ko bijuli ke parong thom do jamin terang langtuk singnar verang terang la pen dam thu po kanya tok bi la pen dam thu po kanya teron la pen lita chinindun edelo pinya birta pengki lansikang ton penelo la si domi thami kardom